ole tun kan video a chuanin SBI yano SBI hi engti activate tu nge ti kan lo tilang lenga ama sain hi internet banking nei to le yano activate to ma se phone tha ke mo apps delete awange mo a i activate thiam lo te tan i olsam te bank kal ngai milo activate thei ani ti kha in fiatir kan to tam tak he ma nin lo ti thiam lo binga te an kal le thina boina le tu lo tha se na me ni ti kha kan redonia ama saberin existing customer kan kalanga chuanin eta login using internet banking ID kan kalenga chuanin yes kan metanga then username enter password referral code chu optional ania skip theyang username kan chulu tang tikhan password kan chulu le a referral code chu a hetan chuanin ta tho the khelo tan chana ngai lo kan ti kha 1912833510 chuanin submit kan medanga kan submit a tianania chhelaya next kan medle next kan meta ta hianin set mpin ti lo ma set new mpin a chuanin du kan set te tinan 1133 te lo set ta 112233 te lo set ta next 6 digit set tu ne then OTP ron tlenga nga OTP kan sulut le a next tikani khatikan yano apps tu kan activate thar mai ni heten all some there ti download apps ka download le ti mai theni ama ro chu kan internet banking username le password te kha kan khia dengero angai tu thungani ole e he channel lo like la lo subscribe bogla a hello te ne na ilo share zel do ne tangkai dangan lo man te nan mang tra le potule